that region. In the eastern part of our country, we are looking up to enhancing our capacity in adding value for copper, and this will take a cluster of counties, Makueni, Kitui, Embu, and others, and we'll be able to do an expression of interest for investments. We have identified 1,546 licenses that do not meet the conditions of licensing. So I think we should be able to declare this inactive soon. As a key priority within the bottom-up economic agenda are the artisanal miners. We have millions of Kenyans who do artisanal mining, sometimes with very crude equipment and using traditional methods. And what we have decided is that we are now organizing these artisanal miners into cooperative societies, and as a result we have activated the artisanal mining committees across the country who will be trained to make sure that they give permits to the artisanal miners. All transporters of minerals must now obtain road transport permit from the regional mining offices, and the officers must witness loading of minerals. Tugithie na mbere tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Embu kuria kambuni ya Safaricom oro ũndũ ũmwe na bengi ya Family Bank rĩu nĩ mathundũrĩte mũtaratara wa kũheaga arĩmi a kaunti ya Embu na Meru ngombo cia ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na mbeca kũhĩtũkĩra thimũ ciao na nĩguo kũmahotithia gũkorwo makĩgũra indo cia ũrĩmi ta ndawa oro ũndũ ũmwe na bataraitha na nĩgetha kũgacĩrithia ũrĩmi wao. Mwandĩki witũ Dennis Fudi arĩ na ndeto ĩno makĩria kuma kũrĩa Embu tũthie ĩmwe kwa ĩmwe. Fudi geithĩka mĩarahako ĩno tũmenyithie marĩa tũharĩrĩirie. Fudi geithĩka mĩarahoko ya mũthenya wa ũmũthĩ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu ũtũmenyithie ndeto ĩno njega kũrĩ arĩmi oro ũndũ ũmwe na ũnyitanĩri wa kambuni ya Safaricom. Fudi aya tũragĩethana na Dennis Fudi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu atumenyithie ndeto ĩyo makĩria ĩkĩgemaine na ũrĩa arĩmi megũkorwo magĩteithĩka na mĩmera oro ũndũ ũmwe na mbeca cia kũgũra bataraitha na ndawa cia kũhũra mĩmera yao nĩgetha makorwo makĩgacĩrithia ũrĩmi wao kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu. Nĩ tũraethana na Dennis Fudi atumenyithie ndeto ĩyo makĩria. Haya no tũgũgĩthiĩ na mbere na no ngũririkanie ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kũtwandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citũ citiganĩte wambĩrĩirie na kũrĩa gwa Facebook ya Kameme TV Kenya yakwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩchimũ Joseph, Twitter @Kameme TV Kenya @Gĩchimũ Joseph 1 ũkĩmenyithie kwanyu gũkĩhana atĩa kaunti ya Nairobi no heho ndiũĩ ka riũa nĩ rĩkĩarire itanagĩthiĩ rĩera-inĩ na ndikĩũĩ ka nĩ El Nino ĩkĩharĩirie kwanyu hihi nĩ kwambĩrĩirie kura. Tũgũkorwo tũgĩethana na Fudi oro ũndũ ũmwe na andĩki arĩa angĩ arĩa marathiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na riboti citiganĩte gũkũ gwa Karavishoni ya Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini ĩrĩa gũkinyagĩra oro mũthenya kwambĩrĩria thaa thita nginya tũgathiĩ ũguo nginyagia thaa 7. Ndiũĩ kana nĩ tũnyitĩte Fudi. Ngatho cia mwanya mũno kavinda gaka kuma studio ni thĩinĩ wa mwena wa Kanyũngũra na kũrĩkĩrwo gĩcigo bunge kĩa Mbere igũrũ kũrĩa bengi ya Family Bank mũna gwatanĩro na Safaricom maratwarithia na mbere kana marathuthuria mũbango wa kũbacĩraga mĩkombo ya njĩra ya thimũ kwĩ arĩmi amwe no gũtigĩra kambuni na mbere ũrĩmi wa mbere nĩmakĩtie cia kũgana na ũndũ ũmwe na bũrũri kĩririkana gwa kavinda gaka Kenya nĩ gũmeretwo nĩ ũnyimbĩrĩru wa irio na kũrĩ gĩtũmi marabarĩria arĩmi nĩguo mabotithie kũgĩa mbeca iria mangĩbota kũgũra bataraitha no ũndũ ũmwe na indo cingĩ ta ndawa nĩguo gũtigĩra tondũ kĩmera gĩa mbura atĩ nĩ marabota kũrĩma irio na ibota cia kũgũra
twariria na bithomwe wa ruvonge rwa Family Bank wa ruvonge rwa Family Bank atomberete na marito maku umuthi mubango muratanya gukinyira arimi egana na ringi muratanya kubecaga arimi bia cigana kwi wa murimi. Thank you muno Kameme TV riu ni bitagwo Francis Muthie Mate ni njariritwo ava na umuthi turatanya kana ni tukoretwo tukivota ku register arimi kuma 2,500 kuthie na iguru na ringi muniki murathura mbembe gukira memere ringi partners aria twi nao meitaga IFPRI ni mekite research makona thina wa guku munene ni irio cia kuria ni cio mbembe na mboco, so we are promoting a staple food production. Yes. Nwega muno ngorangerandiria na MD kana abitha munene wa mpangi ya family atomberite na marito makune ngwenda roria kamera tuonaga arimi ni mavuko mvaga mikovu na ringi makaremo ni kumitumira uria kwagiririkite ungioria arimi ate na ringi mbeca ino no kuona ikimatethi na njira ivia nate mbeca ici cigutumika cia agrovet meguthie to the agrovet na e-voucher nigetha mahote kuoya seedlings cia mbembe cia mboco mahande moe fertilizer moe icembe moe dawa iria mekuhuhira nigetha tuhote guteithia arimi area ino ya Bere North. Na ringi mubango yo within wa Embutheri kana murabanga gutamba mwena ringi riri ni kiambiriria ria mubango uyu turajiriria Embu North and tuguthie Meru for other products sorghum tucoke guku we are starting off na ekemwe yathie wega tuthie kaigiri yathie wega weka inya tucoke tuthie area cia Kago tuikuruka kianda hanini tuikare ha Isiara tuambate Manyata. Our efforts is to make sure that then our farmers have at least food security irio iria mariaga. It is dependent on the size of the farmer in terms of 1 acre. It is also dependent on the capability for now. Sawa ngorongera ndina mubunge wa mweno yo Geoffrey Ruko nringi uramukira ati angwatanire no na ringi ungiori arimi akwete kuvorige gutumira muvango ni gutigira ni mavata gukuria irio cia kwigana. Muvango wa bata muno nundu wa kuhakikisha arimi ni maragwata indo cia gutumira thiini wa migunda yao niyo mathirikari ni ratunengera fertilizer iria yo ni ya 2,500 lakini kwina arimi engi matangikanda kugwata mbeca cia kuriva fertilizer ya 2,500 koguo enderia Family Bank na Safaricom maukite kugwatana nigetha mave arimi nafasi ya gukombithia arimi mbeca ingivota kuthie kugira fertilizer ni kindu kimwe kia bata muno korwo withire murimi arenda fertilizer ngunia 3 lakini na vinya ya kugwata 7,500 na nafasi teno ya Family Bank na DigiFarm ile support ni Safaricom maukite thiru mupango wa muthembone kindu kia bata muno na ringi area no yetu ni area ikorwo na riwa ringi koguo tukuria turia twambiritie mubango wa gukorwo tukirima irio iria cietagwa drought resistant crops tondu kwa wingi twavanda mbembe tukivanda mboco no rethera irakura meri iganona wabara ciathie gukorwo nevo mbura igitinia ikiuma koguo mimera ya muvea ndengu mwere bariki mimera ya muthemba ucio iria ni drought resistance niyo turenda kwiria muno sana kwira arimi mathina mbere na kurima guku gwetu ana gwata mubango wa kurima bamba Daru famba market ya area iguru muno sana na niko vamba itaronekana kwa uguo muvango wa muthemba uyu wa gutethereria arimi mavote kugura mbegu mavote kugura fertilizer na mavote kugura nyamiri cingirenda kana cia kurima ndawa iria itumikagira thino mimera ni kindu kimwe kia bata muno sana ringi runguru ndagi kimwe tondu mathani mathiete ni tuonete ni kwina ucenjia wa riera ni mivango riku mwene gutigira arimi ni maragia mai ma kurima kwina mivango mingi ira tugeretie ukorwa tukithondekea manji thirikari ya Kenya ni itikirite gututhondekera ndamu ya Kameme iria twetererete kuona kana mwaka ukinyagia December ni ukorwa mvango wa mbiriritie ni tukurete tukinja borehole kuria mumenje turenju borehole 3
na kiumia giuku nitukambiriria kwenja mboa ringi kuria rukira na hathi dam kuria kundu gwitwa Mung'au nigetha manje makurima gorota gorma makionekana kugu mivango yonthe ya urimi ya gucaria manje mangivota kurima niturageria njuchini ni National Irrigation Authority katika muvango wa kuthondeka Kanyombora Irrigation Project na nituracokia ngatho na ni thuru utongorira twinaguo muno usini mubunge wa mwena uyu ni Geoffrey kuva mwena mavitha bengi ya Family Bank na ni maragwega muno ati muvango ni gutigirira ati ni mavota kugia mikovo na njira ina haraka na rengi ivote kumatethia nginya kugura mbegu cia kurima mbegu nginya ni rugikiro na gukuma kigura fertilizer na undu na mandawa magutigirira ni mavota kurima na rengi makima ku mbembere maratanya gucoka rengi gukwe embu ni gutigirira ati ni mavota kukuria mavota kuma support kana kumavura njikithino wa kukuria mimera iria ingi ni gutigirira ati o ene magirio cia kuigana na rengi nginya bururi wo mugima no avota kugia irio cia kuigana na kuma guku mwena wa Kanyombora thini wa gicigo bunge kia mbere North County ya Embu ni ebete Dennis Fundi ni racokia mwarukuwe we studio. Haya, thegio Fundi kuma kule kaunti-ini ya Embu ni undu wa riboti iyo na tugithie na mbere mwandiki mukaru thiini wa ministry ya urimi uri wikaine ta Halsame Kero ari kuria mwena wa North Rift thiini wa guthurima wihariria wa thito cia bodi ya irio nyumu na niguo gutigirira ati hatiri hathara ikuonekana u ni thutha wa magetha ma arimi riri thirikari iragathika mitaratara itiganite ya kugurira arimi mbembe iria megukorwo makigetha. Reke tuthikiririe miario tondu giikaro giki no kirathie na mbere mwena wa Uasin Gishu. Haya, turaethana na Danu Wanga kuma kuria kaunti ya Uasin Gishu atumenyithie riboti iyo igemaine na uria thirikari irakihariria kugurira arimi mbembe uririkane kaunti ya Uasin Gishu na muno makiria Rift Valley nikuo mbembe cigikoragwo cigikura na njira nene. Tuthie mwe kwa mwe. Bisha hau tugacoga muhera kuma kuria mwena wa Uasin Gishu ni undu wa gutukana kwa Bisha ni uhoro wigie macini na no ukikorwo gitoromerera kwitukara njira citu cia kwaraniria hwambiriirie na Facebook ya Kameme TV Kenya ya kwa mundu kiumbe ni ya Gishimo Joseph. Reke nyone riu kantwanyita Wanga nigetha tumenyithie ndeto eno wega kuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu uhoro wigie arimi gukorwo magiteithika aka Rift Valley ni gukwirite hau kabere niyo kaunti area koragwo ikirima mbembe na njira nene muno makiria wa tikiwe ka twina Wanga nigetha korwo gitumenyithia ndeto eno mwena wa kucha modio wina nigetha tambe tuthie mwe kwa mwe nginya kule Uasin Gishu. Wale wakulima ambao kwa sasa wanasema wako na hofu kwamba serikali huenda ikachukua mahindi yao kwa sababu middlemen wanaanza kuchukua mahindi kwa bei nafuu. Mikakati ni ipi kutoka kwa wizara? Asante sana kwa hiyo swali. Tunaelewa ya kwamba wakulima wengi wako na hofu ya kwamba wamekuwa na harvest mzuri, mahindi imekuwa nyingi kwa shamba. Sasa tutapeleka hii mahindi wapi? Hii ndio maswali wakulima wengi wamejiuliza na pia wameuliza serikali. Na niko hapa kujibu hiyo swali. Tunaelewa pia ya kwamba middlemen ama watu wanaitwa brokers wengi wameanza kuingia mashamba ya watu kwa kununua mahindi kwa bei rahisi. Hata tumesikia mahindi ingine inanunuliwa shilingi 3500
hata wengine wanauza chini ya hiyo, na hata tunaambiwa wengine wanatoka Tanzania, wengine wanatoka Uganda, wengine wanatoka sehemu mbalimbali kuchukua advantage ya mashida ya wakulima kununua mahindi kwa bei rahisi. Na mimi ninasema ya kwamba serikali itachukua hatua ya kusaidia wakulima. Kwanza tumekubaliana kwa serikali ya kwamba tutanunua kiwango ya mahindi kutoka wakulima wale wame harvest mahindi yao. Details zaidi zitatoka wiki hii ya kusema mahindi itanunuliwa na ngapi, tutanunua gunia ngapi, yote serikali itatoa taarifa kwa njia ya haraka so that watu waweze kuelewa serikali imechukua hatua gani. Lakini nataka kuhakikishia wakulima kwamba serikali inaelewa ni nini inaendelea kwa hii sekta. Tunaelewa vile brokers wameingia mashamba, tunaelewa vile middlemen wameanza kununua mahindi kwa rahisi. Kwa hivyo sisi pia kama serikali tunajipanga kupambana na hiyo hali. Kwa hivyo wakulima ujue ya kwamba sisi tunaelewa hii mambo na tutachukua hatua. Pia ningeambia wakulima ya kwamba kwa vile tutafanya hiyo kazi nimesema kwa haraka, wasiuze mahindi yao kwa bei rahisi. Wasiuze kwa bei rahisi. Kwa sababu hata tunaelewa ya kwamba millers wale wako na mills kubwa kubwa wameanza kuingia mashamba na wananunua na bei nzuri. Hata mpaka jana millers walikuwa wananunua na bei ya 4,500 kutoka wakulima. Na pia kuna watu wa biashara pia kutoka Amerika wanaitwa Afex wamesha ingia mashamba, wao wananunua na 4,000 kwenda juu. Sasa kama kuna wafanyabiashara wananunua mahindi kwa shilingi 4,000, 4,200, 4,000 zaidi, kwa nini mkulima anasurutishwa, analazimishwa kuuza mahindi kwa shilingi 3,500? Kwa hivyo mimi naambia wakulima wasidanganywe, kwa sababu soko ya mahindi iko. Kwanza hiyo watu wanaitwa Afex wamesema ile mahindi iko North Rift yote watanunua, na wananunua na shilingi zaidi ya 4,000 kwenda juu. Na kama kuna watu wananunua hiyo, tafadhali wakulima wetu, msiuze mahindi yenu kwa hasara. Msiuze mahindi yenu kwa shilingi chini ya 4,000. Sawa sawa. Nafikiri ni hiyo ningesema. Bwana Katibu, hata ukiwapa wakulima hakikisha kwamba mtanunua kwa bei nafuu. Waswahili wanasema ngoja ngoja umiza matumbo. Ndio. Baadhi ya wakulima wanapitia masaibu mengi. Kuna karo, kuna ukosefu wa fedha, gharama ya maisha imepanda. Kuuza kwao katika bei ile inatokana na matatizo ambayo wanapitia. Labda ungewaambia tu kama serikali, yes, mnapanga kununua mahindi lini na kwa bei gani? Na halmashauri ya nafaka na mazao NCPB itafungua milango yake lini? Asante sana. Kwanza kama serikali sisi tumeamua kununua mahindi. Hiyo ni step 1 which is very important. Pili, wiki hii tutatangaza bei kiasi gani tutanunua na mahindi. Hiyo ni sawa. Ya tatu, immediately tukitangaza bei ni hii, mlango ya cereal board inakuwa wazi. Sawa sawa. Kwa hivyo wakulima wakae chonjo, anytime from this minute sisi tutatangaza. Labda kwenye kutangaza bei, kuna vigezo ambavyo mtakuwa mkitumia, labda kuangalia gharama ambayo walitumia kwenye upanzi, Dio, ama tayari mna bei? Kawaida serikali hivyo ndio vile wanatumia. Kuna utaratibu ya kupanga bei. Utaratibu huo unafuata gharama
ya kulima, gharama ya input, gharama ya kama umekomboa shamba, gharama ya aina mingi. Serikali inaangalia yote, inaleta hiyo mahesabu yote pamoja, halafu ina determine bei. Na hiyo sio mara ya kwanza Ministry ya Agriculture imefanya hivyo. Hiyo ni dasturi ya Wizara ya Agriculture kupanga bei. Kuna mvua ambayo inaendelea kunyesha kubwa. Wakulima walikuwa wameambiwa kwamba wataletewa hizi dryers ama mashine za kukausha mahindi. Ndio. Na wanahofia iwapo mvua itaendelea kunyesha, mahindi yao itaweza kuharibika shambani na hawana jinsi ya kukausha mahindi yao. Sijui ni mikakati gani ambayo imewekwa kuhakikisha. Yes, hiyo ni swali kwanza imetuleta hapa pia. Tuko na dryers kubwa katika hii region ya Rift Valley, North Rift Valley. Tuko na dryer huko Kitale ambaye inatosha kukausha mahindi 50 tons kwa saa moja. Hiyo ni dryer kubwa sana. Tuko na dryer kama hiyo hapa Eldoret, tuko na dryer kama hiyo Bungoma, na tuko na dryer kama hiyo Transmara na Nakuru na Moi's Bridge, mahali tutapitia pia kesho. Kwa hivyo ningesema ya kwamba serikali inataka kuhakikisha hizi dryers inafanya kazi. Hizi dryers hapo mbeleni silikuwa na shida, haikuwa inaweza kutumika, lakini president yetu William Ruto amedirect treasury kuipatia pesa cereal board waweze kurekebisha hizo dryers zote. Hizo nimetaja dryers 5 kubwa za Bungoma, Kitale, Moi's Bridge, Eldoret, Nakuru na Transmara. Zote zirekebishwe. Na cereal board imepata pesa, zimerekebishwa sote. Na mimi kama PS niko hapa siku ya leo. Riboti ĩyo kuma kũrĩa Uasin Gishu ĩgiĩ mbembe arĩmi rĩrĩ makirie kũgetha nĩgetha mendie nĩyo tũgũkorwo tũgĩtiriha nayo tabarĩra itũ ya Ndurumeni Matuura-ini. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra. Tũcemanie thutha wa ndagĩka cigana ũna twambe tũikĩrie nĩgetha tũkorwo